Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Khasi Students Union, Federation of Khasi Jaintia and Garo People, New Trap National Youth Front, Bat Kaseng Ribhoy Youth Federation, kala bertenting ya ka sarkar jela da ka jingdawa, bakan lumno mardor ya ka dorbar bakerpang ban penbek halor ka inner-line permit. Ya kani, kit khot jong ki Southly ki seng balang bapau ka jela, kila penpau ha ka jingi kenduk lang bat kinong pathai khubor, ha Shillong Press Club, ha ka khalai trek unok pra arjar khat kendai. Hagani kejing ya kendo, kinong yalam kila ya thuru balada ka sarkar kampushi ya kani kejing dawa jongki kimban seven le say ya baro kinong mikmat syakiying dorbar thawan ke jela ban yalam ya ki bat penbor bakin penlong ya ka dorbar ka bakerpang na benta ban yokno ya ka inner-line permit. Kini ki sauseng kila aipor ya ka sarkar haduk ka khat kendai tarik unok pra arjar khat kendai bakin le ya kani. Hadin mengi ba kejing ya ki kalau klut kan nila shimru iko wika nila shimmi rai ko karki markata rai ko karki ke jungi kalau ma kuma vile nila krani ko kuar nila demand ya ka special session maka komen ke dibon khot karki ya ka assembly barakani ka assembly dibon shimmi ka resolution apa ye de ka LP am bangila akan pha na support dali karki tengi na kilian ki Southly ki seng mener sni nila shimmi ka rai ba in penbori ka sarkar bangin aipori ka sarkar hadu ka khnatri ban khot ya ni session ke special session haru khnai trek mentau belai badara kimla markot po khnai trek nakal yang sang nimbu ek tarik jong session ngini sei hidala dia de kit khot jong sang ye ke bali da kit khot jong Southly ki sang ngin sei gem ene ye ngin lam support assembly baki di ban pas ye kini ka session mnai ban sio kran function tang ko kubor ngi hadu menta boro kinong ni khan boro club party langi kran nakal yang jong ka opposition ne ruling bro ngi kan lut ya KLP hadu mentang ini bikin convene ta special session haba kila yo ek majority le yo aji ustu jumlang te bali kimla ban khodi ka session tini bu rakat kana trek bala kimla apor kana trek da ki khot jong sang hi bor asaw seng nin le wad ke mini ne ban pun poi ki sport assembly kata di karai ngi ship khadu ko nim talan ti shu da hoi pat but nakaliang jong yiru nya Shimgani ka kaburu banai kublai pada. Kiba jusenran yangi kino lam semalang per apa yang kejiki ibun bat kibam juena ya kejiki ya kejing dawa jengkali bekerja negeri. Ya hari kesin ka pemerintah ka peminat hari kesin ka pemerintah ya si minat kidkhat jong seng. Minimpat penistom ni pada minat cari kidkhat jong seng. Kalau dia mencakem kino lam jengki seng per intori daladi bangin tan yakni ke mali berkhat bagi di berpoi syapo assembly khnang bala onra igni resolution halor KLP te kata diga ka bangi shim ya rai ka pemerintah kasmi nanta ka an kalomba ni penbor yo governor ringkat be ka sarkar ba ki di shim na kalang kelenti kumno ban penda kumur ban pas ban plan no ka mara sesi mundai benela kai politics mundai ben pedi jingi per jumur bene pedi bor apre ngo governor ko government Berjenjar pada belinga mengi pada ini lam semalang, tapi kini ini malah syukur senang, tapi sarkar kini menshim kerki ikilah, kemudian penbori governor, bagai sarkar yang berada, masalah ada kijinjar bahkan semua pinang jalan ni syekman, kihaban kiri kini berada tadi, kihaban suatu ani mau, ni dan kam layers, dan nang yo bun ya ani nang scam, layers, ni dan kam bun lagi an, mi kata lagi nang scam cuju, nampak LP kam keren ya kan. Kam keren you buri ulah dan apa KLP kadon section you buri nabar suko henry ni mentang ni dan problem uni ubar jela dan apa ubalayo epic ubalayo lut berkhat ki muai ubala syam ni apa te kemungin define ni buri ki bukumno ni buri kemungin tepi ni buri nabar dan apa kakak ngarsi kalaban trikap nomor kadon ke task force pimut layers of mechanism ni kana ngarap show ini kita kam kana plan kana bahag Tiga bersai mama, kalau dom jumpa juga, kadai ganor bagi dia kalau rai. Bagi orang bagi rai ni dia ban percaya bagi CV. Kalau parlimen ni jumpa di sosial media, ki ia jengkran jumpa wei di MP, kabadai kanong yalam jeng NPP, kabadai yalam ni ka government pemikiran. Boleh jengkran nantu ban ai ka full support ia ka CV. Pi, apa kiburi kipai jeng jengkran apa parlimen,
Kau ini kena lam lakukan try party jongka MPP, bat kejengkeran jongka MDA government, kau lam MPP apa Meghalaya, kakhlemiya day sih belat seru. Tapi perhatian bila ini kong kita kejengkeran. Ni kisah balang ru mariam sarkar ban piaban pois ke meeting spodali punya persya XCB ngiru lelang ngilasung lo confidence sebagai government ka persya lang bani bunyi lelang anda indela po parliament mana menteri MP di jongi nani napo Meghalaya jongi pat ikran na umay teka tu ka perlong ipai ba ban bitar ipai ba ki semua ba kani kade jing sya kala jing pai ba ni ka tu ru di kawin ba ban bitar ipai ba bikin mi khmat banong ba beli sya kala ipai ba boleh yang dipikiran na umay poi dali pikti unda koi juru ba kata kam na ban pediang teka kata ai mo perlong ipai ba kitnang bitar susu nalor bekla bitar ba iwei mo kan ma ni mo baik timing begile ka BJP. This is also important to us. Mang yang sotho bagi ni milong hapnong calculative ni. Ya ka 320 kawang harshwa jong it hamar bande it. Ya ka Jammu and Kashmir. Ya ka capital kawang harshwa ka Christmas mo deba ka jinye khi kan jorbis ka notice. Notice ki ka jela ka bubun ki kristan. Ule akhnang ni high power ba ide festive season ni bangi ki kristan ni celebrate ka Christmas. Kali ka timing ka bagi long butu ta BJP. Kita butuh bagi plan kita mud ba u khasi u naga u mizo bisata u num nakhi than mar bagri Christmas u garo num khi than bagri Christmas untin kia apply kata ka kaji perkhar ke joki bi kani uri kambutu jang ka sarkar BJP ya ka 320 pile ka por shwa ka en dekteo kaba ya ka kap ki wara akhna ka timing shwa ka Christmas khna makin sim ko bu ya jinong sentiment jungi ya kan yam kani ri plan ka plan bagi BJP kamdai ko shuni Sarkar jalan kadang berterikam no ya ka LP ko jalan ni manswa ki ong ba kedia kini kaan namla terkam bahapan yo teka jimunjon ko sokat ni andai pada ke Manipur ke Bomdon hak ta ke kubu jongka LP boleh sekar kami kalak na ke Dimapur ke Bomhak LP mentag la eksen dengan sloba ke jing ni yo jingtep ba kaliang ki menteri Sarkar berkat menteri Rembak entah sini dalam bakla village Delhi ban dia keren sepang kata exemption yang kejelah kajing keli golong exemption halor kanon ngrem ba ya kena kebel waktu presiden wada ban soi ba kadek act disno konsen mentah golong Sarkar jelah dan hok jigit kli ya ka jelah berkawai kadem court mador special session adopt resolution ba kadem hak marmar spo ka Sarkar India ba Sarkar kerbetiat jangkang rapo dari ba mador kadem terkam ka NP po jelah ni ada kimla ngasngau ba kita kidonu people ka parti apuar bagi yelap election keleng-keleng kidonu kithor po manifesto ba kamat kadega NP kita dijui por ka parti ba don ring mata hasba kadega por ki penidakam le musuh tampo manifesto lara kimla bale ngasngau ban ong ba kumala kerenteng lu menen dada ni hap berkublai tis nam yusnam thamai da jingile haru kata kamnilai sege jingil kli kendai bat kata jingile kamdai kan lanu kan sedang ada jingile kelas sedang hamadan lu mata njuk kidik sing ka depo matrai ka kongres lu kelas sedang kenditia ba kelas sedang banjun roslang ti miso naik kublai da kabar lada kata parti kala kendet ko yotia tengit ba kamdai ke basukun kami kuat ba matrai ketin kwa LP teki parti kongres ka de kwa du musim matrai ba ke syukwa ban tie ia remote ka pengkat dan jong kebun balang ko jelas kamdai ba kuat ba ni kitkot menjat museu ni kinos musnong menjelas kwa tahu ma kani buruk haban keno ia gajung bomla Sarkar ban warah ki an kenun ko bau kejat museu ni kejalah kwa LP di belong kematam di piagran ke ong bangin lepan ke di hun je kata ka UPI ko kuborong ni la don te sohun ni kata ka ila kolat ni exam ni tak cari dulu ya masa buruk kita tak sendiri je pak ba am ta start mu shugo bi tengah try ba ta jingala bakla jong Sarkar ya ga jiat ni i buruk ka Sarkar ban bakli mereka ordinance gono donglok Manipur ko bomdona LP mardo bai Dimapur ka bom simna program ya ka ILP la extend ya ka ILP ko kamut pa bangin drop ya ka na sei ndangi shuso khamsuk nta bani ILP ba ko yo emam ara sei
ya ka bla judun ka pom ni sno banyo LP sok MMR se lagi ni jingle jong ka sarkar ni sarkar jela ka pani ba ngin dawa ka LP bu le sampai ya ka MMR SE kamut bagi la dro ya ka ni issue ngin sai buddi ni na ka pos ka por nomor dak jingdon ko jong ka MMR SE ha ko kung ka state loss lagi layo sa ka LP ka nang tengah kawai ka supplement ni kawai kamut ba kawai ka panyap ni kawai Kenapa? Karena rasa sih mereka bentar orang India porsiu bahan habis kena. Kadang ini kira dengan di India kalau dia ada kali khidmat bunda, nanti balas dam. Ni ham kena apa ya kan? Central government, kaprobo central government ya payah ni, kaprobo state government kerja di payah ni. Nomor kadang ini kira kata mat iman dalam pura ya CAD ki kajala kapan lain renghang mah, agak cuma tu ki menteri, bas kata illegal influx and migration, kan dia setang Meghalaya betul pula. Kawan long target pa. Nomor wala ye kiwi ki state o kalana puskam ka LP ye ki bomdon lai te hangi bomdon ye ka banya ban protect ni. Te ka shom hok bat ka dei ka hok jong pai ba banya mi pai ba susu. Lana kalong hakno nu kom nu ban penpai ni ka protest ha ni jela ni shadow ko sarkar kami ba ka jela ni minta kalong pai hang pa don kam ki ai kum ka LP. Te nagaliam ka state government ru manda habalami kum kani ko boli ura ki hair root chede gi bolo ni mi osmo pa kata ki hair gi bakal mi kasur ban lek dawa ai bi bai dag sarkar ha po ka sarkar hakmat sarkar India kata ga ni go pintar ko ba ni te ko shong hok ni ji le pa ba kita ni kerman makin mi pa ba su ban protes ka ba mi dei ban protes